Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a naglinged itinagan a Winnie, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko tapno innak ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Aklonak a nagbalinak amaag itinagan ni ayat. Nagpaloko ak iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Gaputa masikugak idin, nagsardengak iti panagadal ko ket nagawidak ijay lugar mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Masikugak, tatang. Alinya, garangganjang. Pagawanandak ko man, tatang. Asinaw ti amate si Kugmaw. Asinaw. Kwa, tatang. Ni Romel, namamok ijay syudad. Kahit ikasar na ka. Day tangarot ti parikot, tatang. Day nakmamalin nga ikalaysa. Ngamin, kasadon. Adan pamilya na, tatang. Anya, uray kamitayin, Winay. Nangipanam iti panunot mo, ha? Nasirib kamit ti kunak. Ngam apay adi mo inusar ti utik mo. Tatang. Sinayang mo dagiti rigat kan sakripisyo mikin ka. Pag may saka lang arudan nga anak, ngam pinaay na kami pa iti arapap may parakin ka. Pagkawanandak ko man, tatang. Ay, tsak amukin ka, Winnie. Makaamukan iti biyag mo. Dakkel mat gayamen ta tiyan mo, friend. Ay, one friend. Kabolanak nga rudan. Iso a medyo marigata nak nga kuti-kuti. Diyak makakonsentrate nga online selling. Talaga akasta, friend. Kasta akmat laang idi masikugak. Ado dagiti kayat kong aramidan, jak maaramid. Gaputa dakkel kat nga rudan ti tiyan ko. Ay, naku namon, friend. Ang imbagkan ka, tada nila kay mo akatulungam. Siyak ngay, awan da dumaanam na maag. No di ti bagik laang. Aging ka di ita, kat kagura da kapay lang, dagiti dadakkel mo, friend? Wan nga ron. Ang maawatak matkit di ida Pinaay ko nga minti pa apda ang makaadalak. Iso jak ida mapabason. No apay akas jeti trato da kanyak ita. Agan anos kalat ta, friend. Patyak amawatan dan tumat lang ti kastaan na pasamakyan ka. Nang runa, inton ipas ngay munton ti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, friend. Mala, maturog kan balungway. Apaya si katyagaw awer, Rosita. Sa tinumanan, tinapanan din na laing anak mo. Ay na, nagpaili lakay. Tanya manan tinapanay na rabi ni Jailay. Madam dama, masikog tumanag. Ilmo, Garampa nga talaga jay anak mo. Nagngato ti arapaap ko idikin ko ara. Ngam nagpasikugkit din ti jaske a babae. Tirigat na, awan may parang nangaama ti anak na. Ampang tumay. ay, husto day tan lakay. Nalpasan, at daditan. Inpas ngayon ti ubeng. Ti rumbang nga aramiden ta, katulungan ta abumangon. Saan kat akarkaro nga imamagta ti anak ta. Ay, di inak ngamin maawatan, Rosita.
Maawatan ka, lakay. Ang maanyangay nga road kat nailawan mo ti anak ta. Data ti dadakkel na. Iso adata nga road ti rumbang makaawat kan kwa na. Aklunan tan ti kastoy anagbanagan na, Elmo. Sigurado ka ka din, iti day ta pangadang mo, Winay. Wala nang. Masapol nga aga brudak. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ay kat, adakan ka No talaga nga iso ti ammom apagsayaatan yaw nga agina. Wala nang. Kat dawatat ti tulong yo. Ibatik pailaan ka na kayo ti anak ko. Kabayatan ti panagtrabahok iti adayo. Ay kapilitan tawa mo daduma pangital kam no saan ada kamila ang kanitatang mau. Nanang, di ka agdanag, Taiwanan may ti anak mau. Da kami kanitatang mo ti makaammo kan kwa na. Agyaman naklaunay nanang. Katjak tumaumang agkid daw iti pamakawan kada kayo. Pasensya kayon no saan ko atinong paltiin karik nga agadalak imbag. No siya klamaysa, napakawan kan anak ko. Anyangay nga raw kat nailawan kamat. Talaga siguro akasta tibiyag. Ang yaman nanang. Awan anyaman na anak ko. Igaid mo kiti ag trabaho, kabayatan anapigsa kami pa'y kanitatang mau, amangaw awer iti anak mau. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayan yaw nga agina. Kahit nakamiro kalimot lang ni Winay, ti pagutangan na, bakit? Ay, awan ka no nga rudlakay. Amagankit din no adda ammaw. Iti kasta, mabayadan mo tanja anak ta ti placement fee adaw dawatan ti agency nagaplayan na. Nilang modelya ti amok ngagpapautang di ti lugar tayo. Di ka didelya tagalaod simbaan ti bagbagam lakay. Way, Ay kano da magkwadakkel kano nga agpaporsyento da ijay. Kan saan nga agpautang no awan collateral apirmaan yaw. ay kat isaldata yun ato ibalay kan loti tayo. Anya, agam lakay. Isunto pa lang ati umuna abayadan, apaman na makapawit ti anak ta. Sigurado ka lakay. Uy, bakit? Isaldatan ti balay kan loti tayo. Tapno masulbaran ti parikot ti anak ta. Kayat mo asawon, peke ti agency nag-applyam, friend? Ay, when friend, ado kami alinong ko day dyan nga agency. Intaray da ti placement fee mi. Dakkel agatad tinaala da, manipod ka dagiti padak nga aplikante. Ay, unay matlakit din agasat mo, friend. Ay, naku namon friend. Diyak nga rodan ammo no niya ti aramidak. Maburibura na kuna yan. Sapay nakasalda ti balay kan lote mi. Pangalaak ngay nga tan iti pagbayad ko. Aguray ka. Naibaga tay gayem ko nga agsapsapol kano ti amo na iti may sapay akatulong. Dakkel kano ngamin ti balayda. Iso kasapulan na ti kadwang aglinis. Amangan no kayat mo. Kayat ko friend. Sa dino ngay dayta. Ijay Manila, friend. Imbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo ngam dito ayan tayo. Kayat mo ka dita damagak. Barang saan da pa'y nakasapol. Sige man friend. Ano sa ko na kaysa jaawan? Lay, si kamot gayam dilya. Wan, inmayak ta umayak manen agsinger, Elmo. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kasanungay dayta. Nabaybayagan ti utang yu kanyak. Din makkelan ata agpurporsyento kat nga rod. Ay, pasensya ka na talaga, Delia. Talagang awan pa'y pagbayad ko. Ay, makauman ti kasta. Kasapulak una yan ti kwarta. Agbayad kayo mutten Awan mo't nga ron pangalaak iti pagbayad ko. No kasta nga rod, pumanaw kayon ditoy. Ha? Iggam ko ti kasuratan ang nagpinirmaan tayo ide. In collateral yu ti balay kansularyo. Isu ano kunam nga awan kortam, kukwak nga rudan ti balay kansularyo. Anya? Ay, saan
Maasi ka kumamot ka na kami, Adelia. Sana balay, ikarigatan mi nga idiskitaran ti utang mikan ka. Inutan mi abayadan. Basta saan na kami kumamot na papanawan ditaw. Pangaasim, Delia. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Wan tatang, imbang nga ron ta pinalubusan nak ti amok a nagbakasyon, kalpasan ti makatawan a pa nagtrabaho kadakwada. Nasaya at nga ron ano kasta. Isu na lang da parikot, anak ko. Ha? Anya day tatang? Ang mga no papanawan da tayo, niti balay tayo. Anya ti kayat yu asawan tatang? Dakilain ti utang tayo ko ni Delia. Agpurporsyento nga main. Imay idinaminsan nga aldaw kat kastaunay ti pungtot na. Sige tatang, mangkita ak iti mabalin ko apag diskitaran iti pagbayad tayo kan kuana. Anya, nagdakkel matan day tanga utanga mo ini. Kasapulan mi nga minunay ti kwarta madam. Uray ikas sayo iti binulan asweldok ti utangag madam. Awan nga min sa bali a pangalaan mi. Ang mo ini, di tayo mat masigurado no aginggat ka no ti kadam dito'y balay ko. Ha? Ang mga numatayak ton kat di ka pa'y nakabayad iti utang mo. Madam, Lading itak ngam saan ka mapautangan. Nang runa kat babaw nan kalang. Kan maysa, awan mat amok a pangalaam iti pagbayad mo. Malaksid iti ipapasweldo kan ka. Sigurado abakat kanton, ngam di kanto pa'y lang nakabayad iti gatad nga utangam. nagrigat lakit din aya ti agbalin a marigrigat. Talaga saan da ka pautangan? No amuda a marigrigat ka laeng. Ay, una yan aya ti biyag. Tinasayaat. Mapana kun iti silid na madam. Iti kasta, marugyak matan ti aglinis. Anya ka matan mo ini. Di ka pa'y ang tuktok mat. Sorry Ti amok ngamin katawan tao dito'y silid na madam. Agdalusak ko man. Kas makita mo to, agdaldalos akon. Anong sige, si kamanlaang agdalos dito'y tamapan ang aglaba. Sigud matasyak ti agdaldalos dito'y silid na madam. Itaman pa'y akon di dalos ni Aida iti silid dagiti amo mi. Kat no siyak matinakato ka dito'y ngagdalos. Ti jewelry box matinakaparabaw iti lamiseta. Nakalukat mat. Nagadong alahas. No tsak agbidot. Balitok amin dagitoy. Nanginalakit di ti balor dagitoy nga alahas. No alaag amin dagitoy. Kan ilakok. Addan pagbayad mi iti utang mi kanina na Delia. Santo matan amapukaw ti solar kan balay mi. Pakawan anak, Diyos ko. Sino kada kayo tinangala kadagiti alahas ko? Ni Winnie tinagdalos iti siledyo, madam. Inalam ka di dagiti alahas ko, Winnie. Kukwa, saan madam? Awan inalalak. Iso tinangala, madam. Oy, Winnie, aklo naman asi ka tinangala. Di ka mangiramraman. Awan tinalak, madam. Awan. Sa dino tinangipanam kadagiti alahas ko, Winnie? Sa dino? Awan inalalak, madam. Patsundak ko, ma. Awanan ka itibain! Gusto ko man, madam. Mamati kayo kumakanyag. Awan inalalak ka alahas yun. Nagtalakakan ka. Tinulungan ka. Ngam kastoy lang ti subad mo kanya! Madam, awan tinalalak. Amo ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos iti saritaan tawin eh. Di nakalaan iti kakasta drama.
Ibagam no lang ipanam ka dagiti tinakaw mong alahas ko. Tanusan, paibalod ka. Gusto na itan, Margarita. Di ka makibiyang dito'y Arturo. Tamangan no si kapay ti pangidas alak iti pungtot ko. Gusto na itan, kunakmet. Kaasimat ni Winnie, iti pampamayam kenkwana. Apay ayang ay sakit mo dahito ababawnan, ha? Wano, at dalimad a relasyon nyo. Margarita, Ha? Di nakpakibiyangan ko nakmat. Nagbasol daytoy ababawnan. Iso amasapul nga rod, amadusa. kunak manu na po kaw nagita nga alahas iti jewelry box mo, Margarita. Diyak matimbaga na po kaw amin ti karga ti jewelry box ko. Naksayan ko na. Napukaw ti 24 karat arelok. Kastamatan ti 24 karat a kwentas ko. Sigurado ka? Amangan mo't noon na misplace mo lang. Kasano ko maama misplace ko? Kadyak mat ir-irwar dagi jay. Tanangam ngamin ati makisarita ka ni Winnie. Di kag dardaras unos. Kasarita may tinasayaat. Iti kasta agpuno. Ay talaga dakas kanyak na yababaw no di na isubli dagiti inala ng alahas ko. Amo ti Diyos tatang. Awan inalalak nga alahas ni madam. Pudno, agistay nasulisog ak karagijay nga alahas. Ngamjak intuloy nga inala. Gaputamo ka saan arumbang. Mamati akin ka anak ka. Ang kasalunaytaan, ipilit mo ni Dunya Margarita at inakaw mo nagiti alahas na. Wan nga ron tatang. Matanagan kami kaninanang mau. Ang mga no idarom na ka na dya Dunya. Mariribu ka na kunay. Aywan gayam. Nagsingir ka di manan ni Nana Delia. Sanay, napanak ngamin nakisarita ken kuana. Imbagak ti mapaspasamak itaken ka. Naasyan siguro. Isa di na kanun puwersaan na singiran. Ken di na kanumot ten almanan ti sular ken balay tayo. Basta inutan tayo kano abayadan tinautang tayo ken kuana, anak ko. Madam. Oh, apay ay da, aday bagam. Ay, ko, madam. Kasano ni Winnie? Papanawin nyo ka din dito'y balayo? Saan? Ikaro na titinakaw na arelo ken kwentas ko. Agtatakaw day ti ababaw nan. Di mo ibat batyan iti kanan na. Bayam ngagbisin. Ay, wala, madam. Rumbang na laang amadosa nga po iti inaramid na. Paturugan nyo pa ikit di ang iderwar. Wano iti garahe. Baya mamaturog iti salas. Ngam iti datar ti pagidan na. Saan nga iti sofa? Wan, madam. Mayat tikas na. Tapno agnakam day ang Winnie. Winnie, Apay ka di, madam. agtrabaho ka oray dis oras tirabi. Nga, madam, nabambanog ako. Kan may sa anak pa'y anangan apulos. Agkakapsuta kon, madam. Mabisin ako na yan. Maululawak paikit din. Ka, tagreklamo ka? Kayat mo ti pumanaw kasta ka de? Ha, padasam ti pumanaw. Tapaibalod kan at talaga. Madam, Agtatakaw ka. Dakas ka ababawnan. Mananggundaway ka. madam, Agtrabaho ka. Ngam saan kaamangan kan agsweldo. Ikarom dagiti tinakaw mo. Nawatam! Diyos ko. Sikat ti makapanagnak nga awan kinapudno dagiti ipababasol ti amok kanyak. Pudno agistay nasulisog ak anangala ka dagijay nga alahas. Nga amumat nga insublik matlaang. Gaputasaan akabailan ti konsensyak. Agyamanak. Gaputa inlisinak iti pakaisagma akak.
Iso na lang taapay akas to'y matanti mapaspasamak kanyak. Awan relo kan kwentas nga inalak. Amom day ta, Diyos ko. Lawlawagam kumamat ti panunot ni madam ko, apo. Itikas na, sardangan nakmat na napapabasulan. Anya, kat kumustan ti anak ko, tatang? Nasaya atin, ti kasasad na anak ko. Binilin nak ni nanang mo, nga yawag ko kanukin ka. Tapno amumait no niya ti mapaspasama kiti anak mo. Tatang, Nara, di ka nagsangay. Tinapatag kat na ispala ni ti pagganti apo ko may. kaya't ko una yun ti agawid. Ngamaan yan, tadyak mat mabalin na pumanaw dito eh. Di nakmat ngamin palubusan ni madam. Adda si ti Diyos anak ko. Amaw, kan mamati akarumar tumot laang ti kinapudnaw. Basta itultuloy mo laang tagsingsingpot dita. Di ka agaramay diti mabalin na pagungtan ken ka ti amaw. Kang runaan ti amin. Di ka mauma, ako mararag iti Diyos anamarsoa. Oh, ato Winnie, mangan ka. Sir Arturo, Jak kanunungan tiraramiden ti asawaken ka. Siya akon tiagkin daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga ugali na. sir, Ala, mangan kan. Di kagdanan tanalinis na ita. agyamanak Sir Arturo. Atoy, itad munto iti inamin ton umay ditoy. Imbag lang nga gastusen da para iti inaldawa ka sa pulan da. Ang Sir Arturo, Wala, awata mo. Di kagdanag tanalinis tintensyon ko. Awata mo, Winnie. Madam, agpakada akon. Ne, anyat kayat mo asawan, ay da. Ay, ikaw, madam. Agabrudak namin. Iso apumanaw akon dito'y balayo. Ne, kalat na itapangadang mo Ay, kinapudno na, madam. Nabayagan a planok tagpakada-kada kayo. Iso na lang ang takanayon kayo matabisi. Iso nga itakla ang ama ibaga, madam. Ha? Pumanaw akon inton bigat matlaang, madam. Sige, madam. Patuloy akon. Kit agyaman ak unay kada kayo, madam. Sige, Aida. Jak kumakayat apumanaw ka, ngamawan maramidak. San abali, tadamot ni Winnie nga agbati, madam. Di mon samot kabailan nga awitan dagitabag mo. Agpatulong kan akin ni Winnie. Ah, ay, ikwa, saanin, madam? Kabailak da ito'y. Ay, anyamatan. Natnagmatan ti may sabag ko. Kunakmat ngamin nga agpatulong kalaangan kin ni Winnie. Kita, naibundaris ti karga ti bag mo. Nakalukat mat ngamin. Mabit man lang. Tayrilok day ta. Ha? Ay, saan, madam? Kapadpada na lang siguro. Relok da ito'y, madam. Nan kita agman. Ay! Di yung iggaman. Relok da ito ko na lang arudan. Kita kunak. Ay! Daytoy ti sapulok arilok. Hawanan kay ti pain ay da. Si kagayam tinang takaw iti daytoy. Kan daytoy pa'y kwentas ko. Ay, kwa, madam. Ay, saan ako nagtatakaw? Ang mga nuing kabil ni Winnie itibag ko da ita arelo kan kwentas. Tapno agparang asyak tagtatakaw, madam. Ay saanan nga susurot ti bagbagam ay da. Kunam arelom, kan kukam ti kwentas. Sa ita, bagam ngayong kabil ni Winnie di tabag mo. Ha? Hawanan kay ti bain. Idarong ka. Ah, ay, kwa, madam. Sorry, pasensya kayon. Sorry at talaga. Nailaw anak laang. ay na, agyaman tayo iti Diyos anak ko. Gaputarim warmat laang di kinapudno.
Wananang, talaga nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Kad, anya nga iti planom, ituloy mo ka di pa iti agtrabaho kada Madam Margarita, unaw, agtalinaed kan dito'y balay. Agtrabaho aklata kadakwada, ananang. Isupay nga minti masweldok. Sana bale, tanagbaliw matan ti trato na kanyak. Saan na nakasla idi anaungat. Kasla isupay kat din ati mababain ang makisarita kanyak. Ay kat talaga ang mabain siguro na gapoy iti inararamid na kan ka iti kalabas. Agasem man, tano namin ano na ka at tinungtong pa. Pinagsasawan na ka iti saan amalamlamot ti asaw. Binisen kan dinusan na ka, gapo iti basol adi mo mat inaramid. Nanang, itatarim mo rin ti kinapudnaw. Til-til mo na nantibain na. May sama day jay nga ayda, kunamlan santa santita, gam iso magayam ti rinukar ti panunot na. Ti amok idikat agnanayonon nga ikarok ti basol ajakmet inaramid. Ngampod noonay anaayat ti Diyos, gapu ta dinak binaybayan. Dinmawat nga rod iti pamakawan ni Madam ko kanyak kat nagbalin ana ornos tilin nangan mi. Binayadan na pa'y ti utang mi kanina na Delia, nga awan dinawat na akasukat na. Kat ita, isupayan ti mang papaadal iti anak ko. Dito'y ko anapanaknakan nga uray kasano ti panangidadanas ti padam a tao ken ka, no lakit dita di ka umibat iti Diyos anamarswa, iso ti mang tarabay ken ka. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. No napasnek ka nga agkararag, namnamaem amasungbatan amin ti anyaman adawat mo kenkwana. Kasta ti kinabilag ti kararag pagayam ko. Tay kunada nga rodan, ti tao ang mairoruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Winnie, kat pagyamanak mo ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.